Good morning. Ti Facebook adula unay ti irwar na nga tricks no dadduma adda napintas nga pagpampanunutan adda nasaya at nga pagadalan no dadduma adda mo daytoy mangsurdo adumot ti ayayam kano kita di Facebook ti uso nga kung kunana kasla ko majimay sa lugar anong istorya ng kaspangarigan ko vegan mo. Anong istorya ng vegan mo? Tatamot ako. Anong istorya ng Sevilla mo? Kung nada kumamot tatanaan niya, pangkam nagpicture-picture, di napintas nga simbaan. Anong istorya ng bagyo mo? Medyo ti uso tata nga igukuha na dito yung Facebook. Katikunak mo tata, anong istorya ng baon mo? Balon, ti Ilocano niya, balon, baon. Amuyo ka di nga ti balon, ti baon, awan ti exact English translation na. Ti Tagalog nga baon, wano balon, ti Ilocano, awan ti exact English translation na. Kunada ka, what's your lunch? Lunch? Or inya ti, what did you bring? Kunada ko ma. Or, what's your merienda? What's your, ano ko natay ko man, kano kanya-kanyang, patlak ko na, damot ka nagiti sa bali nga kultura. At dagamin dagiti English words nga awan ti Ilocano or Tagalog translation na. Kas pangarigan ko makadating nga Ilocano ka ading. Awan ti English ti ading, younger brother, younger sister, kunana da yang awan ti English ti ading. Kala ko malalaktawan, dayay ti ala di lalaktawan. Fence ko natay latan over the fence ko natay yung awan ti English na. Kastoy mo dati balon. Anong istorya ng baon mo? Ay no balon ti pagsasaritaan na ka handak nga abaken asyak ti champion ti balon na idi. Hang kami nga agbalbalon, di ubing kami apang ka magbasa 1.2 or 1.3 kilometers manipod di ubog aging basta may 1 kilometro na surok ng gadya San Jose. Uphill, downhill pa'y sumangat kam nga rod. Kang kam nga agbalbalon. Mapangkam ti bigat, agawid kami ti aldaw mapanmangan sakam to man, panagbasan sakam to agawid ti madam. Agbalon kami laeng, no daytay examination. No ag-exam kami. Kagaputang kam nga agbalbalon, daydiinang ko, kin talaga nga awan, at igatang dahang nga makagatang daytay ko ma lunch box, no, tupperware, kasako lang nadamag ti tupperware, idi lakaya kon. Awan ti pagbalunan, amoy ti kasta didiinang, uray no awan ti nagadalan na matangam nasirib. Di plato, kargaan na innapoy, ikabil na tayo sidak ijay, takaban na mo ila plato, siniglot na ti uray lang na tayo panyo, uray palapal lang atok mo hanggang matinag. Uray tugawam ha hanggang madadaal, ta nalalagda ti plato idi. Kakas ti pagbalunak idi. Ni pagbalunan, makitkita at timot bag ko ka tay fish anya na ganan, tay nya na ganan. Net nga bag tay sut-sutam agbalingaw ka ti ulaw. Net bag ko na tayo dayjay. So nga makitkita di siniglot ijay likod. Awam mo danom. Ngam ti kinasikat day nga balon. Gapot ada kami at da grupo mi nga medyo talaga nga awanan. Ti pangpanganan mi mapangkam umuli ijay mangga. Ta medyo napintas tirang paya ijay kami nga agkakaantap no haan nga makita dagitay rich kids nga padpadayo, tauyawon da kami. Kati paborito ni inang nga balon ko, no dayta exam, number 10. Daing, nga dayta amoy daing kahan, mahan na mga iprito. Dayta adda siksik na nga dayta daing. Ituno na, nangisit di ulo kin ipos na piman, pasaray na kadapdapo mo di. Anna pala mapunasan nga nalaing mat, pasaray nakadapdapo, DJ, kana, ngam, mayalat tama, DJ, itlog mat, nga pasurot na, haan nga ginatang ijay ili. Apan na kinaot, ijay baki, nanyam mo ti baki, ata sosyal kay garod. Apan nakautin ijay baki no dadduma, imparabaw na ijay na poy, di ma, amuyot agling tatitlog nga iparabaw mo dyan na poy. Pasarin imparabaw na nukwan, no dadduma malipatan na nga punasan, piman at dapay milat tilogit na mga nakaka. Ama, usos to di, hanyo napadasan ta, idi ang kabil na balon ko, han na may inikat di okis na.
Iso nga number 10 ti balon ko idi. Iso nga numangang kami, tapnohang kami nga mauyaw, umululi kami jay ayan ti mangga. Kas ti biyag me idi so nga malagip ko latta, no balon ti pagsasaritaan, number 1 daytan. Handa kam ti kasikatan. Tunukuan ininnawa mo, pinagtuon mo, siniglot mo, ilapan nyo, dayayon ti pagbalunan. Dayati kangrunaan nga balon mi. Idi kuan, adda kaiskulaan ni manang ko idi, buli-buli na kami. No, si Mary pagyatawad ang umuna kam nga rumwar nga grade 1, uno grade 2, laklakay da. Rumwar, nya balon mo. Bayak, hanyo mo ti bayak niya. Tadpol, social kayo, tadpol. Bayak, dito ipaksiw ni inang ko. Nya sidam, no, nakulo katakto mo, bayak. Kanun na di kagudwa na, tiloko dyan. Nagbasit ton, sa bagay di may sangamin nga bayak kanyami, may sanga kamot nga napoy po dempay, nananam nga rod. Hanyo ang mutatan ata niya, dagita kang kanin nga jaljalibi. Kas jeti balon kanyak idi. Iso nga mangangkam di tok-tok ti mangga. Awan danom, awan balon mi adanom. No maaltutan ka, iji San Jose idi, awan payla ti water system da. Ingka bumbaon tay nakadakdakkel nga kayo, ala 30 minutes nga bumbumbaon sakbay nga rumwar ti danom ta, nauneg nga rod. Kas jet ibiyag me, so nga no, ipasikat jo dagita balon nyo, awan, no match iji balon ko idi number 10. Daing kin itlog at dapay lugit na. Ngawang pang bakyaw. Kaya di ibaon man ni Apo Jesus, dagiti apostoles, He sent them 2 by 2, han nga 4 by 4, 2 by 2 kunan. Diyan mo no, dapulutan na, imbaon na ida nga sagdudwa. Kani Apo Jesus, na inya mga kinalutag ti utak, kunana, mapang kayo, haangkay nga gitugtugot ti ekstra nga kagayo. Awan ti kwarta, nga addad tawalit yun, tabulsayo, awan. Dahil may nga pair ti sapatos laeng, hanggang magitugtugot ti makan. Hanggang nga agbalon. Tilaeng pag-alaan nyo, walking stick, dayay sarukod. Ano ba naman yan, Lord? Kunada kumamot Ibaon na kayo nga awan nga pulustig ganan nyo. Adda pagsasaumi di ayan, medya amo ano daytay pagsasauyo mo, nga no, mapangka, no, agbiyahe ka, adalata extra, nalakayan no, makabaddag ka ti kamatis, makapayat ka kamatis, kunami. Kaiso na imbaon na ida nga zero, awan apolos. Padasin nyo dagita apo kada anak nyo nga ibaon nga mapan agbasa nga awan balon na takitaan nyo, limnak to di init, dimpay na ibaon. Kita dagita ubing tata, apo ti balon da, Diyos ko, 20 pesos. Da kami idi, binting, salapi, awampay ki di nga, kanayon ti balon. Tata ibaon mo, awan apolos. Kada gito'y adalan, nagtulnog dalatan, nagtudyodan, napandalatan. Awampay balon da, even the education, di career da kuma, awan. Mangalap da gito'y. Nilamat siya tinalalaing kanyada ta tax collector rod amuna ti agbilang makabasa damat ngam mangalap da awan ti degree da napanda nga awan nga pulos ti armas da awan adal awan sanikwa awan ti kasla ko mapagtatadiran da nga position iji lugar da nga siyaket kapitanak tano daak siyak ti kwadyayan mi awan apulos kanyada awan apulos literally awan ti balon da dagiti adalan. Ngam napandalat ta dagiti adalan. Simurot da kini Apo Jesus. Kada tayo matkakabsat iti lubong tayo ngamin, nakabuteng nga awan balon tayo. Padasem ti agaplay ti trabaho nga awan ti digrim. Uray nga tamo no kuneng di ka eskwelaam nga nagbasa nga kakaasi idi nga agsaksakarking ka nakabasa. Agaplay kayo nga duwa ka hanggang nagbasa ka talaga ipaigid na kapay. Kita ti lubong tayo ka kas pangarigan ko ma. Sino dagiti pilyan da? Of course dagiti adda degree na. Dagiti adda may kay nga kuna tayo tatta. Awanan ti laban mo dito'y lubong. No, awan ti igganam.
Awanan ti panglaban mo dito'y lubong, kas lala naabak ka akanayo nun, no awan mo ti maisanggam ko na tayo, awan ti armas tayo. Ngam no kitkitaan tayo kakabsat, yes, your degree is important, importante mo ta degree tayo, importante mo dagiti sanikwa tayo, importante mo ti ekstra nga adda kanya tayo. Ngam ti kapipintasan, the most important nga balon tayo kakabsat, ni Apo Jesus. Uray padi ka, mapanak ito nga parokya, at nag-further study, nag-study sa ija abroad, nangato ti kwa, at kumlaw ko, at kumlaw dek. Mapanak iti dito nga parokya, balbaliwak amin, isurok amin ida, uray kakas ano kasirib mo. No awan to payla ni Apo Jesus, bangking to payla ang giturungan na. Uri ka, maestra ka, sumurag ka di eskwela. Yes, you have original masterals, doctorate, nagsemseminaram, at daamin, nagadunga diplomam, ngam mapang ka di eskwela. No awan to payla ni Apo Jesus, toksik to payla tilubong mo. Nasulit to payla ang, haan to payla nga na urnos. Uri sa din no, ti papanan tayo kakabsat, ti kang runaan, the most precious baon, the most important baon, the most expensive baon nga kuna tayo, awan sa bali no hanga ni Apo Jesus. Uri ti panagdalyasat tayo, ag-travel ka laeng, adda kwartam, adda lugan mo anapintas, adda sanikwam, adda adal mo, ninto payla Apo Jesus ti kapipintasan nga balon tayo. Isunan to payla ang isuna ti protector tayo. Isuna mang salwad kada tayo. Isuna ti mangurnos kada tayo. Kas apayan no awan ni Apo Jesus. No antay nga ibalon ni Apo Jesus iti misyon tayo. Kas lang tayo agbas basketball nga awan ti coach na. Agay ay ayam kay latan, win naralatan, ngam nagulo nga lubong. Ngam no adda ni Apo Jesus, urnosen na amin. Ni Apo Jesus ti mangurnos. Uri ka dita panunot tayo, di utek tayo. No awan ni Apo Jesus, tadda problema talaga nga maabak, gulong-gulo. Relationship ti agasawa, no haan nyo balbalunan nga kanayon ni Apo Jesus, idtaunag ti pagtaingan. Uray nga tano, degree holder kayo, uray na nga ngato sweldo yo, uray na pintas nga pagtaingan. No awan ni Apo Jesus nga nakabalon kanyayo dita nga pagtaingan, nawaran to paylaeng. Nakapoy to paylaeng. Ay di pagtrabahuan tayo. Adda ka imay tatay nga bisitak. May dana kimisa. Agtrabahot munisipyo. Han na kayat nga isarag iji munisipyo, di anak na nga naggraduar. Apay narigat Apo. Taapaya talaga no awan ni Apo Jesus idta nga pagtrabahuan no haan nga nakabalon dita innapal amuyo ti apal comparison makapatay. Don't compare yourself to others kunana. Apay comparison is a thief of joy. Takawon na ti ragsak mo no ikumkumperam tabagim ti dadduma. Iso nga ura di pagtrabahuan, no awan ni Apo Jesus, comparison, innapal. Sa bagay da kay nga babae talaga jak amo no managapal, wano nature yote hang nga mapmapnek. Adam amok Apo, nagpintas mo di buok na tikunakon, napanaempariban, na overcook, ala nagsugab ba? Anan nga maipitpit talaga nga nakasugargar, na overcook. Kamuha na sinaday jay. Kauwa, adamo day tay, apal ta na po daw ka no jirupa di ka arroba na, Apo, intiran na tayo maksipil. Napan nakiraap na uram, gunggunam. Comparison nga ron, i-compare ng ito mga napudaw, kasi siyempre natural nga napudaw di ka arroba na. Comparison is a tip of joy ko na naday jay. Iso nga ura di pagtrabahuan, panagkaka-arroba. Uray mismo a pamilya, laglagi po nyo, uray mismo a pamilya. No adda comparison, no awan ni Apo Jesus, nga balbalunan tayo, nagulon to pay laeng. Iso tayo kunakon, no? Awan ni Apo Jesus itibiyag tayo, kaslatil agbas basketball nga awan ti coach na.
nagulo, awan ti turturungan na, awan ti target na nga napintas. Iso nga kitaan tayo kakabsat, ala, tatang agundaway, receive Jesus as your most important baon. Alaem iso na, agkomunyon ka nga rod. Ngam inton agamid ka, hamoy ibabatid tiyo nagtisimbaan, baka nalipatam tumanan. Tanudad duma, wanmat awatem iti o nagtisimbaan, inton rimwar ka, naglugang ka tricycle, tas winitik na ka makiap-apakan. Napangkaditsendaan, apo uray no, bulong lati balangag, agpinatay kayon nga tumawtawar. Nalipatam mo ni Apo Isusen. Di o nagtisimbaan, balunam, iji pagtaengan, iji tsendaan, uray sa dindoman, ni Apo Jesus to pay laeng. At da pangkublinisan, iji Kampo Santo di Calman, tatang tikabsat tayo nga akolite. Kaya idi isarek da iji lungon kunak kadagiti akolite nga da iji likodak, kitaan nyo kastantula amin ti pagbalinan tayo. Uray dagam amin nga dagati Santa Cruz, uray si katika kaadwan ti degree kada inadal, uray binanto unto amin nga kwartam. In the end, inton iyusok da ka ijay lungon, ijay pansyon mo, may duduwan to malagip da. Nakapaspasaw dayta, switik dayta, wano nagsayang tanasaya at dayta. Duduwan to pala malagip da. Handan to nga ibaga nga nangato nagadalan na data, no. Naba nang data haan to nga dagita ti kwada, ibagadan to managparabor, wenno imot, nasayaat, wenno dakes, nadyosan, wenno saan. Niso nga tatakakabsat, haantay ko maliplipatan, nga sa dino man napapanan tayo, iti inuran oras, balon tayo ni Apo Jesus. Apaya nga kasto iti panangidulon na kadagiti adalan, hangka agbalbalon ko na. No kitaan tayo dagiti readings tayo tatay nga Domingo, dahito nga week, may sa turungan na. Makikadkadwa akto kada kayo. Ninto amati agsao, makikadkadwa akto kada kayo. I will be with you till the end of time ko nana. Adda akto latta kada kayo iti agnanayon. Okay? Receive Jesus as your baon, most important, most precious baon. Awatin tayo, hantay liplipatan. Kitaan nyo mat, at di mabangles ni Apo Jesus nga balon. Di mat na malipatan nga kanan ni Apo Jesus. Kitaan nyo na malipatan nyo, di balon nyo tagmalam, hanga mabangles. Hello? Nabangles takata yon. Kitaan di balon mo kano, hammo nga, malipatan nga kanan ka, mabangles niya. Uray at damo ni Apo Jesus, no, hammo nga mairwar, mabangles. Share Jesus. Iburay mo ni Apo Jesus. Amoy imot. No naawat mo tata, iparinam kadagiti tattao nga balon mo isuna. Mabangles mo laeng, madadael. Nauston, tadi kayo ito mabangles.